Kuble pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Rakyat khat arngut pi Samla rangba banne JYMMANG ha keseng solution. Kajing dok kamdei ban khanglat ya kajing angnot ban pol syakathong ong karidahun. Shimsmai baningkong arpu prangut ki Samla ha keseng riunyam solution. Batsya penyap dusman urang ba halaying hakiruna. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam penyak. Kaying meni sin Dominic Savio hamaulai parish kaladap menta kesengi ke arpu sautrik JYMMANG da kiriu niam shinrang bat kentei rengkat ki bayi ngesem jeng ki khat arngut ki brother ki Samla rang ba ki belawan ban saki ya ke jing pensmai ha ka sin ka balai bat bakhat du ban long bat ne JYMMANG kum ki khat jeng ka seng riu niam solution. Kini ki khat arngut menta kesengi ki lasmai banem kertiang din shu batur syakmat JYMMANG ban long ki riu niam solution ban syakri bat ban bot ya ke jingkhot jong blei NAKA benta ki kam jong u bat jong kabalang. Reverend Father John Zuzamia u provincial Bathamai u badang shimti shen ya keni kelengkor u lepenya ya ke jingle niam bat ha ke kerteng jong rector meja u klik du jong keni ke seng riu niam bat u lepen smai ha ke sin balai bat bakhat du ya ke jing raikut jong kini ke Samla rang ba ban long ki solution JYMMANG. U Father John ulapin ken mau ye kini ki dikhat pathamai jong keseng solution ye ki kentin jong Paulus Apostle u balabot yo Jesus Christ hado bakut kisngi JYMMANG jong u da kini ki kentin na kabenta jonga ban kalong hau Chris ban yap kalong kajing mentoy amdai manga ba Henry u Chris u hanga. Uway pa uway Samla ula dem ko asiw hakmat u provincial ban klay kajing smai bat jubanlak banlong u solution klem de kertiang din shu JYMMANG bat banlong u bedok u basati bat u bakongo. Habalakut kajing le niam baro ki basaki kiladap da kajing kemen kabakra. By God's grace, to make the same choice and forever. Let us all rise. Let us bless the most holy Trinity for the gift manifested in these our brothers, who after dying to sin and being reborn to new life through baptism, are offering themselves definitively to God by perpetual profession, so as to live more fully and radically the grace of their baptism. And now let us beseech the Father, that through the intercession of the Virgin Mary and all the saints, He may pour out His blessing on these His sons, who are called to follow Christ in the way of evangelical perfection, according to the apostolic plan of Saint John Bosco, and may confirm them in the special covenant He is establishing with them today.
dalam sosial dan seni lima dan orang play. Ketika play, kawan dan ketika kecil play. Nak kata orang play, namun berong orang kuat kecil play. Ngayok kecil play. Pak abang ini play namun bangan kuat kecil play. Dia dengan wing bagi aku tidak bercerita tentang nama dia umat yang disebut ini. Jadi kau bisa kamu kerja mereka buat televisi kita pernah buat ini baru hidupnya ada di stesen jong Bosco. Ini ada mereka di stesen baru di Meghalaya Inang paksa lalu kampung itu kita masih kaya Kristen lah kali kami sih ini lah kali kami. Jadi pada jumpa baru Bali baru tentang lomba-lomba. Ini kebetulan ini pagi ini mah dari bukan masuk ke dalam kejadian itu di pas. Dari kejadian itu dua yang dikatakan kuhi. Kapan kali ini kejadian itu itu Islam dunia. Ini kebetulan di hari ini pagi di bahaya masa ikut dikan dinamikai berjor baru. Kejadian ini kalau kau baik dan dicintai bertahu berai. Kalau lebih mungkin kejadian ini kalau kuno. Polisi pun kejadian Kristen kalau bila air. Yang beliau itu tiba air tiba mungkin kunjung tiba mungkin dari Kristen kejadian kalau yang bisa dikecilin. Yang beliau jika Paris mawai jika jumpa pada seorang kapal air yang mana yang beliau sister na girls tiba berkait dengan kamu jumpa baru kamu dari sister pista apa pada itu baru tiba berhenti pada rebel yang mana kamu dari luar lupa yang beliau pada kamu mayo wala yang minister pada pensubuh yang dengan Hadin ba ke embos kala penmi pat ba ya ke result jong ke examen SSLC but HSSLC art stream ha ka arpo sautrik ujimang ka Samla ri dahun wa lang ka basyang basa halat dom mauli but ka bupuli halat dom Presbyterian Secondary School Eastern West Khasi Hills kalapas ha ka thup arpo ngut ki balawan syakmat do but kalawan hau number bakatsan ki marks bakalayo kila kenjo syaka sanspa South Kendai hakin diutili ki subject. Habay kren bat kasamla ridahun walang kalapan pau ningkong ya kajing sngongu ya ublay ng bu ng tao bat ya kajing kasem. Kumjuru ya kinong hikay ki balay rap bat kersyan ya ka panpoy syaka ni kathong. Kalayat huru bawat lada kawan na kajing kabadok bakardo kamtam laylay bakala do no ela ukpa ubaju besa kala don kapor baka kwa pansange no e kajinglit school banwat belano Henry kajing thrang banyo jingnang jingtip kam ailat satya banle kumta kala raikut ahlamin sim ban thomi giding ki mau ki rai e rai dam ban poisya ka thong baka angnut ha kajing em jongka da kajing krishan do yap ka kemi bat ki hinmen kala la ban lit school bat mi not top hadu bakala yo ban khet yo so pathiang menta kasngi kani ka samla kalai thu bah kajing lit school jongka kala yo por ban kre kot bon e lai kanta shi sngi namar ka hab ban aikti ya ka kemi haki kam ying kam sem bat kam yo lat ban lit tuition ban pentebet shu ikjing puli jongka Henry ha kapor kre kot kapelet jingwat triang ye kilenong baro. Menta kasngi kini kasamla ringkat ki bahing asem ki Larissa da kajingkemen ka bakraw halor kini kajing job jongka da ka bawan syakmat ha ka result matric. Ba yo ka dun ka rom ban pas ka ta top 20 ba ni kino hikai joni ru kila thrang no na last lem ha yang ba poi tan fast second third kita de Jylla ba ni nange yang kumbabam jabat phang da jange yang kuat sudah kili-kili rumah de yang kuat ban koi ma hakan list mantasnan te kide maki kin ba kusdu ba yang dadan jinge kan ru wani kendu ni kula banyaram
ngawan naga yang kebakartu baduk te katakan lagi kira kodro unda biang thang amar ba imi jongi te yang ngadu kelas A long pep step nak ma ngata ngapan ebe ngam pep re ngan li belahi ngasa kerkai te ngam dengan li belahi ngam kelas 9 te kabai situation ni kan khamtat ma di school ngalak baik ngam ngalik bela baru setelah tu te i banga satar te pha yang toilet kelas 9 te kelas 10 tu imut dapat pha tambah high school ngayo untuk high school stage 96.16 te kelas jemut biang toilet te himan ki am late be hadu kelas 10 te dan hadu kelas 12 ni na bersam dengar mangi biki nomor hide maki himo ibakasya ngahaban ko mo be ilong kum kimi ki babaan marni nindon shu iba ilakhat na do usnam azan hapra azan do usnam mentang tegi de maki ki ba jusne nga ki om le kumta long bas tips ni ba ko mo oju pendang baju ani me dengar masih snap hai ki mar kilo ki ba jam sim te para ki hinan ki ba he nga arut ide maki ki ba juan semina te hagalan kita kon hagal yang gak boleh kon ngambil kami yuk por hide sibun kumbayuk kibai tuition dong late namam dong bisa namal kedut deh te ngam tu ngakre si kenta agata lani lai kenta kita hi bangjar tu pra baje rani baje te kakot te bat be kenta baje harus ko baje bun dala trai kam tu mesni lek lengkha nak pula dan tu la thum la jeram la thai tang si kenta la ayam pakakot ayam tiap pakakot te teng tu ngala ban be ha be baje te dapat bi dekat baje dulu baje nak kita am jula ki step am jula ko step dulu nomor babun kam tu step akan krek ban iskul ki para tu te si kenta akan ta lagenta tan kita hi bangaya ko hakalan pule banjit ikini maitri ka asal science ne kamas nate akan madan man te tong ka science le ka kamas tagini atli banga sutana te ik aste kam dan man hide na do unswa ka as ba okibre te hakalan kamas te ngakwa banlong kumito ki Reverend Father John Zozamia, Provincial Kaseng Reunion Solution, haka arpu sauterik JYMMANG, ula ay ka jingpin smai beningkong, haki arpu prangut ki Samla Shinrang, ki belapen kre eladi, bandrung dukot, haka ni Kaseng Reunion, jong kabalang Catholic. Ya kani ka jingle niam, lepelong haka por nyobujimin step, ha donbosco Sunnyside Upper Shillong. Reverend Father John Zozamia, ulapenya ikijingle niam, but ulapediang ikini Samla hakaseng reunion solution. Bun ba ki lingdo ki sestar ki reunion, but ki kemi ki kpa jung kini ki arbu prangut ki Samla, ki la sakhi da ki jingmen ya ki jingshim smai ki kunjong ki hakaseng solution. Haka jingkren haka porle niam, u Father John ulayero ikijing shlur jung kini ki Samla, ban shim ikarai, ban boat ikijing khot pekerpang jong ble, ban long udkhot hakaseng reunion solution. Ula batai ya kejing koridor jong kejing smai minta kesengi. Ha kaba kini ki arpu prangut kila kular hakmat ublei, hakmat kabalang, bat hakmat provincial, ban long berbor ki beduk, ki basoti, bat ki bakongo, bat pendem ya lede, ha kejing penyat ki bahalor. Kini lai tali kejing smai ki long ki linti ban bot de ni kejing nyat jong Jesu Kris. Ulapan pau kejing sengongo ya baro ki baladon keti ban ri ban sumar bat ban sara ya kini ki Samla bakin poi shadow uni uput ban shim ya kejing smai ban long ki beduk ki pasoti bat ki bakongo da ka mons ngobha bat dala ka jong karai balat lut. Ulapan pau ru kejing sengongo bat kejing ero ya ki kemi ki kpa ki belasandur ya la ki long yeng long sem ban betin nanti ya la ki khon bakin bot ya kejing khot jong ble sha kejing long reunion ha kaseng solution. Ula kentui kini ki Samla ban bot ikanuksa jong ka Maria Thesati kabala ko ngo ya kejing khot jong ble ban long ka kemi jong Jesu Kris unong pen em. Ula ongru
Bo yeladi hagithap nyang jong ka kimi ublay kan yarap bat kershan ni pi halak kalinti ya jong pi hagani ka jing khot jong blay. Barok ki khot jong ka seng salishin kin kershan bat yarap ya pi. Kini ki Samla da ka jing ublay ki laklay yala ki jong ki juban lak ha kamat u provincial. Ubami kamat ya rekta meja unong yalam rangba jong kani ka seng riunyam. Kani ka jing le nyam bemelung bat bapen mensim kalakut da ka jing kemen ka bakraw ya kini ki Samla bat eki bahayi ngesem jong kini ha kani ka step. Da kani ka jing shim smai kini ki arpu prangut ki Samla ka seng solution ha kani ka Jylla ka than bada ka perthai hi barok ka wei kala nang he bat nang yar ha ki jing trei bat ki jing shakri jong ka ya ublay bat kabala. 8 of them. And so because of that, we all of us are gathered here. So first of all, especially we thank the community, Father P.T. Joss, the novice master, and all the staff who accompanied them for the last 1 year and who formed them and molded them to be ready for their first religious profession. And so many of us, those who are gathered here, we are associated with them. And so we have also Father Paul Finro, the previous provincial, who accompanied them also from the beginning, from our aspirant day onwards. And also the fathers, those who are present here, from the parishes, some of them are there, from the pre-novitiate, from the aspirant day, those who knew them and those who accompanied them from the early stage of their formation. And so we are all here to rejoice with them and to thank the Lord and to pray for them. And also in a special way, their parents. My dear brothers, by water of the Holy Spirit, we have already been consecrated to God's service. I resolve to unite ourselves more closely to Him by religious profession. During the novitiate, we have become imbued with the spirit of the Salesian society through study and the practice of our constitutions. I resolve to grow in the perfect love of God and of your fellow men by practicing this gospel way of life and endeavoring to make daily progress in it. For us Salesians, living and working together is a fundamental requirement and a sure way of fulfilling our vocation. I resolve to live henceforth in common with the brothers the Lord gives you, and together with them spend your life generously in the service of God's people as apostles of the young and especially the poorer ones among them. Thank you, Lord Jesus, for this sacred moment where you came and dwelt in our hearts. Thank you, Jesus, for satisfying our hunger and quenching our thirst with your body and blood. Our hearts and minds are filled with joy and gratitude. We thank you for calling us to be Salesians of Don Bosco. With our Blessed Mother, we proclaim, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for the Mighty One has done great things for me. Holy is His name. Hakaway ka jingja bas ngawngeo ba penpar nyang kriat iki babon balang, uway urang ba abriw ubalay pusaw snem karta,
beletep kerteng kum uba amison muro nakasnong umtasor maudkar riba district. Ulasya penyap dusmon hakirunar bamla satiaban itu haying sa jong u kabedan hakati kasnong. Karkum ke Khubor balayo lum. Kani galaja hagajan mir arpulai terig JYMMANG hakapor kumba nyaw shiteng AA. Bat kibriw na shnong gilalap yo ba amison muro bulat hiya yap hapo kaying sa jong u hapring ka jinglingkin kasna. Marmar la pentip siya kibor pulit. Habay kren bat urang ba shnong jong ka shnong umtasor maudkar ubaar mukim. Ulay itu bala suba ba uniurang ba ula sya penyap da ka ba sya pom da ka wat ni kibenta ba sya din jong urendang. Ulay itu ru bana kaliang kipulit kilapoy marmar sya kati kejaka bat ha ka jing thokit la suba ye wayranar ubala bandon kti ha kati kakam. Kipulit kilara ye u ban thokit penya halor kani kejing sya penyap uni urang ba. Ya kemet jong uni urang ba lekit no sya nongpo civil hospital ban le ya ka postmortem. Kipulit haduk menta kidang beteng ya ka jing thokit ban lap ya ka jing shisha. Manu badon kti hakani ka kam penyap brio besyarkai. Dia lihat kama beri ketiga jinja sa dia beri orang ba beri amison muru dia beri ketiga jinja nakaling jungi Shillong ro nyempat tip mano ba le kam beri nong bunyi ro nong ba jidon kita hing dia ba Jylla le hing jungu kita lap ba kamediap di pelatia ko hing nak lihat lagi mama ni masih tip kata lah tip sebetulnya bagi kulit mama ni lah polis tu cakap di hadu mata long panut banong mano ba dongki hadu tak kam lagi gidon di long di bang suspect di kulit lah le dia ka kamram ko joki di naliang jungi kum kasnong long cepat da hai buat sampai ba bikin simkia kita kerang ba kenom jam mo kasnong ko tahu kalau nadon pun kita gijinja kasnong ko tahu adon kum te gibreu long kanong ka jima mo ya kasnong ko tahu martila sedang mata sisien lese kimlin simlin yang kita kam kita yang tempat ke buat sampai bagi simkia balik ini pada kas kenal yang begitu kasnong ro in nyarap ke bang Jylla man nyarap bang yo macam itu ba le kita Kanu biji kani kerja apa? Kapor tu memang bagi pun ki bahing semena bagi pun tu yang sedang pandai. Jika dia ada abang su pergi dalam bom kerja buat Nak. Kapor ba jian nama rumdon ba tipi ba kanu kapor ba long panu udon kini kapor ba jian. Andre hadin ba kidon di bahing kilek bahing jungu ki bau pandon marui makia ya pandon lok Lem mo biom. amin son Kanongstein Public Secondary School, Kalapao Batingshan Haka Result Secondary School Leaving Certificate SSLC na West Khasi Hills District. Haba ka Samla witnessi walang kalayo ikakerdan ka bakhatlay hakatup jengki arpaungun ki balawan chak madu haka result matric balapan banada ke embos menta kasengi. Kajingyo bandrung gani ke Samla puli hakatup jengki arpaungut ki pastatam kalapan kemen bat penkende mensim ya ki kemi ki kpa kinohikai bat ki para kena jong gani ke skul. Kajingjop jong ke Samla witnessi walang kalawan ratna bat burom amtang ye ke yinggesem bat ye ke skul Henry ye ke district hibrok away. Habay kren bat kasamla witnessi walang hakani kasengi bakementam hakajing jongka kalapan pau ya kajing sngongu ningkong yau blay ya ki kemi ki kpa bat kumju e kinohikai ki baladon ban betin lenti ya ka haduk bakanda poi syaduk kani kajing job ka balawan ra ya kajing kemen ya ka ying kesem bat ya ke skul barok away. Aku mangapan mangayo na ayo ay uli naman kabanikong ni kajing kadisya lagi aibor kadang ubli nanti abang perkat ni kabor nanti pinamla nanti nak ada kabor ubli macam bor yang ban expect ru namda expect kan mari badam yo asmus musik no
Henry kebanikong ati ngayo ay mesin bet mo email pa kino kairo ong bet ki abi tu ten bible ke bahasa dong proverb no kajinting blay kalau kajing sedang dan kajing stop ke kata te ban kino kai ki ong kami iba paru yang ai mesin bet kata ba hindi man syania blay da aba de blay hi ba ai bor inde bangi hi sule ladi malada kebanikong ni ada ni mat yang khmat ke jauh blay ki kalau leno ai pak hanga simat ngamda bu than kata kenta mo mangan bu hari hamala bangalat por nak rekod te ganda elda berap kami ini nak rekod te don school ru nak rekod te sing ru nak rekod tamba ngasngap hi kamet jong ladi ka ai lat hadukan nu yang abang rekod ngamda penbor than ya ladi ru banganda ong banganda yaksa hadu banda hadu banda ong yarap kam syu hadu banda minat di tengah kekot Henry ngayarap hikam ngapuli kekot bat keban ko ay kalong bangayal hi ban pensintu pan naga bapulikot naga badan kami kalong bangan da sintu ada pulin pa sarong cisaban i bagi kun pi pas ha ke ko ay sarong nang tajong blay na marba ngaju mangkapor ngaju ikai i bagin ai ko su blay nang ba su blay bat pembor thai iban tristom hadu kata iban nam thia nam dep shu oi bi le hok le hok dan chanya robor hok le di kunjau di skutu ba aburam barok na ai shu jisu wa ai ni le kunjau di ngamla ban len ro ban ong ki no kai ba le shiwon no kai bi hansi di Meghalaya man ka pori ka je tu di kun la ya ma tu ba he di tu di kai di dei Kasin Dominic RCLP School Maukending kalapulong ya talent show banyo bala ainam Altina Dakar Memorial Award bansa akan mau ya kalong kami Altina Dakar kabala khala no na kini ka perthai kani kalong kami ha kapor bagadang im kajule bun ki kami sne yi ki badog barangli ha kini kisnong bat kumju ha kathan hi barok away kalong ying long sem jogani kalong kami kadang le ya kini ki kami sne hadu kini kisngi ya kate ka talent show la ai kerteng ki khna school primary got talent hakani kasngi la don ringkat lang Reverend Father Richard Louis Rapthap principal sister IT Hun Lawai kino hikai khna school RCLP uma Bisan Roy Yano ulalong ukong san bat ki khun jong kong Altina Dakar kong nyau ki Dakar bat uru ki Dakar ki belong ki nongkershan ya kate ka talent show Lapan kut ya ka primary got talent da kajing sami ki buskit da kisong pisa syabaro kinong chok. Ka Little Star High Secondary School Baridwa Ribhoy District kalawan ra ya ka nam hagathem Ribhoy da kajing jok jong Krishna Koirala ukhon jong Vishnu Koirala ubala pas bah ka result matric balapan bana da ka embos menta kasngi bat yo ya ka kedran khat nyo na ka thup ki arphongut ki khna ki basta tam. Ubishnu usyong usa kandai mer Baridwa Ribhoy District. Uni ukhon jong ula ra ru ikanam baningkong house nam arjar arpuar haba ka University of Science and Technology Meghalaya kala pelong ya ka Meghalaya Chemistry Olympiad. Haba krench ka dbmnTv Krishna Koirala ula penpau ka jing sngongu ikinohikai kimi kipa badi ki para class ki bala ashibun ka jing penslor ha kini gisnem balala bat mentau la yok het yaki so patiang ulapan pau ke jing sngongu pakerpang yau principal bat ke headmistress ke bala budin ye ke jing puli jong u klem da shong than. It was the combined effect of our teaching staff and plus the student who has put everything on the track to achieve this position. It is not only the credit for a particular person, but it is a team effort. Until and unless we work together, we will not be able to secure good marks. No doubt, we are still not in that zone of highly securing position, but soon, very soon, we will upgrade ourselves, and we really hope that we will find a better position, and we will be consistently providing a position, or so to say guidance to the student, where they will be able to show their hidden talent, and we will keep on encouraging one another. This is just a message for the youngster, where there was a myth that particular subject will be very tough or it is difficult to score good marks. Today we have proved something.
and I really hope that this will be inspiring to other students and they will come up with brilliant dedication. Sengaw sarong gi Peit ba na lum garu ya kajingjap jengini gi Samla ha ke result class 12 balapan banada ke embos mentarsengi. Katanisha das na Donbosco College Junior Section Tura kalalong baar ha kathup ki bastat tam ha kathup ki shpawngut ki beningkong haka. Wa anu Chetri na Sherwood School Tura ulalong beningkong ha ke result class 10. Katba ka Aime Azora JYMMANG na Saint Xavier High Secondary School Tura kalawan balay ha kithup ki arphongut ki bastat tam ha class 10. Hello. Congratulations on your achievement. Thank you so much. Very surprised, extremely grateful, and happy. I was just expecting to do well, but I didn't decide which rank or which position. But yes, this is beyond my expectations, I can say that. Okay, so I had 6 subjects. Hello. Congratulations on your achievement. Thank you so much. Very surprised, extremely grateful, and happy. I was just expecting to do well, but I didn't decide which rank or which position. But yes, this is beyond my expectations, I can say that. Okay, so I had 6 subjects and I got letter marks in all of them. Letter marks in all the subjects. I got a highest mark in the state in history, 89. In your career? So far, I am a candidate to priesthood. I am now doing my pre-novitiate course. So soon I will be going to Dotma to do my course. Then I will go to novitiate after 1 year. It was actually history. History was the most difficult subject for me, and I gave my best. I studied regularly this subject, history. Whenever I get free time, even during the break also, I used to go through. Okay. Faced while preparing for this exam? First of all, our school had finished the whole syllabus by January. After that was just revision. So I studied for the pre-boards, like 10 to 11 hours a day. After that, the final months before the main exam, it stretched to like 15 hours a day. So while you were preparing for your exams, so did you have in your mind that you'll be, getting such a good marks today? I was certainly hoping for like top 5 or top 3, but here I am, the top 1 position, and I feel very proud that I got it. So would you like to tell us your teachers who helped you throughout your journey? Yes, Sir Patro was really motivating. After the pre-boards, he told me that this is the last chance. Give it your all. Give it your heart and soul for this. And certainly, Sir Nehal, he was very motivating too. And all the teachers as a whole, they really helped me. So you. Ang junior siya na ay panaganagdas kaya kring ay po managin. Pray po give up kanabi. Hindi kanirang sokpa na baganang. Hindi ba antong bibir ay gatelo bibir ay aro teacher ang yaga na nirang ko manim na bisong igeta nirang ko follow ka na warang ko takim na bisong managin. Diba, bonso tao nakpi kita garos ni sada meba students lang na jang mukhang sirang metric exam ko sa yan sila wamang na aro wang nang kuha na skin ma una kriba na ni kita ni parents lang na aro ni teacher na may kuha na pamilya Garuhils rangi students rangi gamanagan ginchum ode anchung Garuhils ni students rang lekha mantoka namnama Kanongpo Area Women Welfare Association NAWA mentakas ngi galapalong ye program ay jing hikai Shillong kami kabe day bakahok jangki kenthay Women's Right bada kajuk kapor kalaraki ka Mother's Day kabade kasngi kerpang jangki long kami kabajuraki man ka khat artarik ujemmang ye katiga program lapalong hadorbar hall nongpo bad uba balajit rani MDC ulalong ukongsan Katba ka kong NF Sun District Social Welfare Officer Nongpo kalalong gasembut kongsan. Kakong Agnes Shongwan advocate women's right kala ajing hikai halor kapang women's right ringkat kakong Meristila Lamare President bar kakong WK Bala advisor ka Nongpo Area Women Welfare Association. Hagini ka jingalang lasam ye gisernot cheki arphongut ki khun samla ke bela pendep ya ka jingsha pentebit ha ka kamshna mombati bat shet ashar ka bela pelong haki kendiat sngi belala yang kedua jom
long kami. Kalau yang keren yang long kami yang kenal email jom mo. Aku boleh jengok na yang kecil ya kecil juga kecil ibu kejongan kemana long kumi kemana long. Si betul. Lawan aku persen. Yang kecil jom kejong way for way. Ubriu maka percaya. Dari nama ba di dalam kami. Behind every successful man there is a woman. Nasalande jo kajing jo no brio le no brio. Dari nama don di dalam kami. Nasalin. Kau prophet kau taksau. Nanti di dalam lego. Kau prophet kau taksau. Am kenal suka refat kau kenal. Ma. Kalau kami kau start kate yang ini. Nanti kalau kami kau biar. Perkeluan karena kita kacau kaji juga. Kata dia kedor tu ilok ini. Pada kalau perham kita ini yang semua orang. Bah ilok ini ide kinongte. Ilok ini ide kinongte. Lagare hayi hasan. Lagare hayiman masalah. Lagare hagawalan. Lagare haskul. Lagare hamno. Ilok ini ide kinongte. Larang ilong kami kim dansur responsibility balong kita ilong tay. Ngalis kan, bat ni dah tips kan bro. Bahang ilang masalah, ngaku kayi kesen kejuniru kan salong kebajar pada orang. Bat orang inang dan ilong kami kebadan kita kecil kecil bagi dia kita ilong tay. Nangen bagi longi ilong sen, ilang masalah kejuni kan long kebaskan. Karena mau bersenai, lenter paten bukit. Ni ayu juga, bah, wai yang di kilombi yang bor berpelan. Nampak dalam ada kata-kata ada tip-tipnya, ada yang experience yang kata bor di kilombi. Andai lalu kemangaru malaysia ni kerja lompa, ngayui yang bor di kilombi. Kaya orang keren ni teman. Nado Khubor kebayok belum ilok nalor which stop kebayok belum bermit yang belum ki aiboy kene penbujiri napkin elajok siap. Badak itu Khubor ngilapoi syakabakut tak hatu pengindah syambiang Khuborjylla.